Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka senjuk ginong di jan khasi market kilo kentu ya ka sarkar ban pendap no kham klo ya ka jingtrei ya khasi market ka badan hamot pran dak ba pen udlong ya ka jingdawa jongki ya kani gila pen pau hadian ka jing kendu jongki umentri rangba ka jela ukandat sangma mentak sngi balang habakran shiginong tho khobor ka kong lari suk rani general secretary ka SKN JKM Kalong ba kayo khasi lane ka khasi market kamdei tang kayo hendrei kadei kaching ithu e ka kamai kaji jongki longkmi khasi ki ba em jakpo dak ba dia jan ka kong lari suk kle thu ba ka jing kendu yomentri rangba ka senjuk ka dawa banshna artli ki jakarung jakami sha ka khasi market na ka benta ban suk kayat ka yeng ki pat ba ha ki wan shakan kayo bat banum dan ka jing khapnya kayo khamtam ban pensuk yekilat jingarab ladadon kinu ki jingja La ban kedau kini ki prapu hendrungat ki long kami menta kidang shong dejan haga jaka yeng kali ribhoi hastan jeep hadian kaching shapun kandia shipor namar badang te thamai ka khasi market ka badai ka building jong ka muda ka badan hamot pran ke jingwani kendo isa si am jongi mentaksi ni kong ni ai puram ya ka office ken jong isa si am balale ashton nakaliang jongki ba kila penyerap nakaliang ka office jong ihi ba kila ay ngi kan kala ngi ba ni penduk mentasi dia ka jingi penduk isa si am mentasi misngo hi badan kata cingkermen namar ba ka ai ka ba ikran ma i ha ka ba ya dei hi ka to ka jingi le ikran ba isa si u ya ka entrance ke emergency exit ki ventilation ki dukam long ki dukan bar khat ngila ya thulot ki ege baro ha isa si am bat ngila ra ro kat ni da memorandum jingi hai ngila submit hai DKI ke detail baru pula long hak tu kedan hak tu memorandum hi dekat kum ke ai ke bangi syam ngi kran be CEO kum tahi ngi kran be isasian di anda bangi la ikran ba i di isu ong tang ko ke kenti ngi ba nakaliang ke jong i in hapan ngi kran ba impat la ban kular ya ke menta ban pendap no ne bakan long no ne ban biang no di ong ensa syam ke jengkit clear badan kam di ingkat langi kita gi beri pecong ke smart city nang tanah kalian ke office yang iru hap hipanya relang bat ke smart city petang kum tahi ke jeng keren bat ikan ka ngimnang syuban batai namar ba karukom long hapo te kadang simpor bah kadang simpor namar kita ki dukan kini kita bikin pihak ingir kimpat dan temah kadang sulong hall betul tu ti kabangi pa ni kata ke emergency exit kabanlong na kabamlong ru ngimtip ya kata ngilawan ya thu hi CM kumta ti lara ki dan kita ki jingpen kala ha ke entrance kani kata ti yo kan dak kham simpor hi dia dukan ti ngila ikran na duka sini kong magidan krap kundu teli dukan ti kat kum ka jing ikran ngila ikran syai bah pat ka office ko municipal bai ki size jong ki dukan ru kin ai kum bangi julong menchwa mengisyong hapo khasi market parking jayau hi kabarem na market kum ka bangisyong mentasya taiti idei bet bangisyulek temporary ngihon ya kata ka jing yasyong jongi kidi dukan gi baret te plaso thu ka dukan jan kam de ka dukan di kimaret ki swinggam gi met ki kwai mo ki biri secret ti ka dukan jan ti ngatharai ka office kan tip khamba ya kata ban ai ya kata ka size ka baya dei pat ni te tang ka office hi ka balak ban batai kata ka size ngiti ngem tip ngisu syania ba ka office dia ka ke bakan lek maka tingin sepet kenya kata perhatian kalong pulo Terus boleh bukan kumbakan nung di pete piadan ba kita gede hab banyo pete dukan hantai rapun rev baro kumba kalong menta ta kare palat ti kata kham kelut kemudian kinang wan yoru kan kham sok iki te maka pekat kom sna menta ta kam padilong iki kan ka kom rung kor kami ada di palat tidak aku belai tu ya baisa ni ba wan senran lang ni ba rangsan somat kala persian ni bala dan hasnda jungi de jing ai bo jing i le la banyak boy sedu ani banyak kundu isi yan le chuan postan jaya wi kin kadang long hamin hapreng jong ayo gibre bawan yo kidang sok banrum sathi parking menta teng asu syong temporary kan taman slong syong taman chu yo bu gijan kina beri mana kayo tak lahir isu sarum nabangila kenria sepang nawai ngajing kiang mak pran tu krum tentang ya apa isa situ tikala long thudi kan yangi nasu kenria tingin lawan yang sini sabarem te khamlong hi kayo ikir kapingi nak permen hi baka kinong thiet kin kan sok khamlong hajan hi kin bikin dawan yo
Namar ka kat kum ka bangi ngi ya lingba menta ka kentinai kadai ka jingjenga jong kalentia bat ka mehap lenti syuk ka ten re ka di ka thiet ka don bet mo kat hayo ka balak kentang ti ka don bet hi hot ngim ong ba ngim shong sha thi ngim don e ngim di e ngim dei bangin ngim kran ya kata ngi di hi tang ba ha bangi compare bat ka ba jing di ka bangi di stay sepo mot pran te ka pher bak labak ke ti hapor bangi dang syong man syah hang thi ti nadu nyo beji mestap ng la long ti la wan syong dukan ti hadu pra beji men mi ru gidang la man syong dukan hang tu ti hendrei ha ka baya dei pa dia sadi stan boy ti ka dukan ka por bangi pli ru hap pri hadu ki khat wei beji kish post teng khat wei beji ki khat ar beji ru gidang pli dukan ti ka por khang ru ka dei no san ru beji la ya khang ru beji nomor kim dan chu bi bawan ti itu ipor wan customer ide tang por men singi jan mi chipang ti kata hi ken kelong ke jingdu nong ni ti ke e ke bangi kwa e ke sarkar bakan dia khamba ke dei hakata ke jing yo nong jongi ladangi ke sarkar hi ke isin e ngi bakan pendap ma wud e ke building sate ling ba ni ki jing ringkat gini ki jing dawa ki jongi ti ngiyo ke nya kata ke jing pendap ya ke yeng kesem ke dia ke thiet lada ke biang ti ngiruk ngiyo ke ban pendap ya ke yeng kesem kat kum ke jing don kam ke juk menta mo ti tang kita hin rei ke jing e pher ke bang dia syak khasi market parking jayau mat kran bat ka jing e pher jong ka ni ka stand boy ke ditang ke jing jengai bat ka bam ya hap ke lentia